Smatramo da bi trebalo izostaviti barem taj grad zbog samog pijeteta prema žrtvama. Nije još vrijeme, barem sada još nije vrijeme za to. Stvorena je u krvi Hrvatska. I po mom mišljenju treba, može biti u cijeloj Hrvatskoj ćirilica, ali u Vukovaru ne nikada. Sa 21 nacionalnom manjinom niko nikada nije imao problema. Međutim, ima jedna nacionalna manjina sa kojom stalno imamo problema. Nažalost, ta nacionalna manjina diktira cjelokupnim vodstvom ove vlade ako dođu u Vukovar da postavljaju ploče. Mi ćemo taj isti dan pozvati sve naše prijatelje iz Vukovara da dođu u Vukovar i nećemo dozvoliti ni silom da se to napravi.